na me pesa me che wiase nyina ne se asofo ye nipa ye wo feelings sania sebi buru sebi nyaado oba ne be ma be kompem a be ma de na ne bobo oba ne fu ano o se ne bofo na yin se onware no na mami oyo ba oba so de be ma ne be ware no se aya Ajaguraja mpo ka se opewa ana osuma be ka cho se me pewa na bofo na yin se me ware wa edifo ye ka sunsun sem de ye de abofo ne nam Ajaguraja nso de obi anu se ne bofo penny dindi Ajaguraja inti se Ajaguraja na abekye ni nua ketwa Ajaguraja asia ma se ware obey e bi etima ba se ntina ma oyare a ofia buruchire aba Ajaguraja nchen Mema ahwefo ne etiefo nyina akwa aba sonkon edeba efidikesi we so ya attention TV so ene menya me papa back to back ewo efie ye odifo papa pa won de 2023 no ni di na me different no prophet Erica Kwesi Antwi bi won pen bi say no you back to back na ejetua to de den de ne be hyehyɛ se enhyerewa ene ya me ko de den ni bia odifo back to back ma me da amejoso na di mo akwa ba de ba attention TV ya me adom de ekoso na no ahio wiase ne wo Ghana de adeche bia ne mu nsam ye wa ha na abaiwa bi ebe kan se odifo Ajaguraja epese one no eda wanya ne na anade tabaiwa ni free ho na oba Peter Paradise no obebi nsem no de man no na ne Peter Paradise no be no obebe se na no ena ye papa Ajaguraja ababonten ababe kan nsem no ne ekosi ye ne ebae pacho waje nchwe ewo asem no ho ene se chi obi bia ema nyina president asemi se bedu mabobo ano a semi kabi na odifo back to back ni odifo back to near na se ebe hihye se dai meko ya we share want to from odifo back to back ebe hihye se meko na my soft penny am work Ghana there am da for God's Revelation Ministry no na me wo matran wo Ablekuma Agape William Street no sasem bi beto se na afadifo ho fa asofo ho na manka bia obetima ka ja bwana soro on so be kwan fa ore ba so mami nchia be yere university na mami nchia mami Juliana e wa Bruchri New Jersey mami nchia mami Helena e wa America mi nua me ba brother Same mami nchia e wa America na mami nchia Mr. Ejikum enso so Bruchri memo na yese because me chia Bruchri for mami muni ni nyina Bruchri mi chia obibi mami muni mi chia mashada na maidi me lose contact mami muni o papa yese bia me lose contact me self frame na mintimi ni eni sa so onya me chia I will hear program pa na me phone ira me lose a lot of people contact into mo fan chemi na odifo back to back e say mami waka asemo mami chia na me retire na jewu akabo de te na onkwaso onya ma kwatete mami chia sawanka sehene me hene na enche so mami chia be po hene enche ma akodi ehene me die wi de na kase e bobo dware e ba chi mani na yo hene pompa yo hene kuma na mi sha obibia o hwebe na ma no kresenete sana meka no me nyi mi fi me so kan am say mamena okwa Ajaguraja no o de motive bi na koy na mamen kasem we amen sisu dua asofo bi ntimi nka betimi na meka na me pasa me che wiase nyina ne se asofo ye nipa ye wo feelings sania sebi buru sebi nyaado oba ne be ma be kompem a be ma de na ne bobo oba ne fu ano meni odifo memfa odata ngo oba ne fu e wo social media memfa odata enko oba to sebe e wo social media fa odata e fiti odifo Kwesi Antwi wi a ma kire nature ba akopɛ oba yemfa so ma meni ami kan se lady no wo vision motive of the choir okay so dream bit tachi okay na sebe makasme pewa ayen komo you either buy the idea or not
maame ni kasa mu no ɔse ɛyɛ bia me nua Ajaguraja movement ɛpɛ no ɔse ne bɔfo na yini sɛ ɔnware no na maame woyɛ ɔba so de bɛma ne bɛware no sɛ ɛyɛ Ajaguraja mpo ka sɛ ɔpɛwa ana ɔsoma bɛka kyerɛ sɛ mepɛwa na bɔfo na yini sɛ menware wa ɛdinfo yɛ ka sunsunsɛm deɛ yɛde abɔfo ne nam Ajaguraja nso de obi anu sɛ ne bɔfo penny dindi Ajaguraja nti sɛ Ajaguraja na abɛkyerɛ ne nua ketewa Ajaguraja a asiama sɛ wari ɔbɛyi ebi etima basa nti na ma ɔyare a ofia aburukyire aba Ajaguraja nkyɛn no one knows the patience is not tally mini ho ɔno nso ni hɔ allegedly no ɛkyerɛ sɛ Ajaguraja pɛ no ɛyɛ nkɔmɔ ɔpɛ yɛ nkɔmɔ sɛ mu sɛ nkɔmɔ no mu yɛdu a ne wura wadwum ne bewura wakoma mu a na ɛbɔ atenase a ɛna ɔte aseɛ enti me maame no yɛkeka kɔ no Peter Paradise ani ti sɛ akonfam ti no nkwahyɛsɛm so ɔyɛ blogger ɔpɛ nkwahyɛsɛm bi sɛ na sɛ obi po obi na nipa ɛpɛ nipa nyinaa na keka kyerɛ amanfo abɔntene a mepakyɛw ankansa ne choko bukuma bɛkɔ ye choko bukuma bɛkɔ wenye prophecy sɛ IGP kɔ kyerɛ Ajaguraja wo ɛyɛ ɔbaa ne mɛma nkita hudi sɛbi aburu sɛbi anyado ɛyɛ ɔbaa ne bɛma nkita hudie ɛna Ajaguraja so ne di mpa Ajaguraja nya kwadaa wɔyɛ mature no wale ɛno ɔsan soma ɔkɔ maame me pacha ɔkɔ kɔto sa Ajaguraja yiri tifio eti me pacha Ajaguraja onye nipa na so pewa me pacha fum so be ne wo sɛnka wakoyɛ sɔfo yi wakoyɛ sɔfo onye nipa na ka David maame onye nipa sɔfo pɛne de ya na yɛ professional way sɛdɛn wasa wutime me pacha ba wo fanya be na be pɛw wo si obi nka kyɛw sɛ maame me pɛw da wo ba no anhyia bi enye nkomo wo pa na otitum wo pa wo nyintum na mo sɛ wo de ne kɔma Peter Paradise ni ti sa confirm an kwasɛ sɛ magina na dwem sɛ bia buru sɛ bia na pa bo jame me wo sɛ perifo bi kasa perifo bi hwɛ aya na sɛ bi wa sɛ bi how di for back to back aba yi show sɛ meko Peter Paradise be very careful Ghana bloggers bi a wan dwen sɛ mo de asɔfo ani bɛyɛ fam but ye mom kwan ma me wo kon enya Ajaguraja ene to nsa frɛw ɛyɛ wo na wo so wo kwa kɔsa ho yare mini ba bi a obi akɔ a wo yare a yaka kyɛ sɛ tena ha na som nyame na watena na yare sam so ayɛ ayɛ adwuma ene mini wo bi so akɔpre akɔkonfo nkyɛn a ɔkɔsa ne ho yare owie no na ɛba bam a owie kura konfo ne sɛ ɔno so kura mpɛba no ɔmo kɔ yindu ɛna me ya me tie yi me boa ma ye fono be wo ye ma kwara be nyine ya na wa ya abayewa akonfo no kura sa pere ba sa age no what you say eye komo se ma me Ajaguraja so pewa wo benya Ajaguraja movement oni na ntwi a utoma ni ode ba mpesie wode ye sra mamafo etwa wonum wo ko se obi a enye motive na de ko ya se to first one wato to second one wato next wo pe bibi entina so na wo sika de to na ntimi nyin sa Ajaguraja de ba ma ho what you say ayi motive for the call ye ah o ye na bin say me koma ko ru Ajaguraja down na me pa chew petro nija oba ho fa ba ma na be show pe mo me kan play oba ho fa ba ma na be show pe enye mponche na be so na Ajaguraja no enye mponche no so wo bie so mo mra ho o si nipa na mra na e bi otena bobo ano a o se kraman na tinhwe dompe na nano e bi na dompe bi ato kraman no it will say fa you can speak out it is Ajaguraja so pena Ajaguraja ne nan o receive on the hano and I say because of a public figure team pato say a taxi driver and I say ne pe tio say a taxi driver and I say mami pa and officer driver to bontin that be officer ko driver to bontin say a taxi driver and I say mami ne pa ko driver to bontin enye news etina mi kan say Ajaguraja etie mi a tio say Ajaguraja etie mi a me pese me kire mami ne say ofili Ajaguraja onyintum na opay enkomo so bi se me pewa eye den eye enkomo enti o ti ase se eye ade a
Ajaguraja otwema no tino odi obuo ne ani di ma no soma ne ba ne se ko kache ma me ne se ewra no aba no ho ofe meda kwa obi ani me ho ti se wo ho okwan ente so nko anante wo ho okwan a ma me kwa ma me nware wo me hu fum so bi ewu Peter Paradise na tiko se twede wotiwo enyansam fun bi sei ekeka fa asofo ho sa Ajaguraja ya za me pato Peter Paradise ma me no kwa Ajaguraja horo me pese bi bisa se sabi tafrate sabi bru is arrogance and ingawos eyene dia ni baby una ahwe so Peter Paradise wo ye ni busuani una ba hwe ne sabi na ya so na sa Ajaguraja so pa ma me why you mistake me man na present me justice Ghana mo ya ma asofo ya dia me merfe ewuntem ya dia hawa wuntem Peter Paradise no oye Jesus ano ya GP ukwa Ajaguraja kaso be kunu ame Ajaguraja kaso be kunu ame no wo so ko sa ho yare e bi Ajaguraja kwa ware wa yare to be den ebetwa ebeko Attention TV so and I'm going to mo share odifo back to back or fire ni emu odin pa nko odifo back to back wo na me bisa ne say omo ni bloggers plan na mpese omugu asofo animas because Ghana cost pa any ochina beti any asofo wi ayese any asofo we ni obi kura obi wa so obi yirada any oni opemfo akakoda any oni akola 7 years ebi wa 8 years si yetini bebre sa enkrofo no futu bay na owo a ode ebema sa enkrofo no abe ya me kan se ba wo se me nu asiama abekasa so the odwawe ade wo also media mesre se ufa once na mo before ababiri ukru yase nipa betrase na waka asem a emfata de afa ho media ni amini se oba pede ye nkomo udi tuma oba so udware a be ma na be woro dross sabe udware a o top pint ane bo den ube hia ba mo ba dey obewura ma sebi ya wura ma wa enne ma hu se wo yoba ya wura na ho pa onyoba se be ma no onyoba ti dem me kan se Ajaguraja obekasa o men kasa biom ontwa so lady no so ontwa so so office oni ba ma ona brabum na oware Ajaguraja there's no need Ajaguraja pena there's no need to be putting it out there but so dia come Peter Paradise and Kwade nature say there's a plan there's a mission and intia or the Ajaguraja ho but say bibi enimu dia na so papa e yam pass open no allege so open no oba de be ma na be so open oba be ma na be bio brazia mo bo am sabe mo kwa na mo bo be je bedu ba bia se woro mame bie mame na se ampa opa ya bai wode ya bai na wanya nice boy like Ajaguraja esiama na ho fe o a nice man na bodwunye suku kama na se wa tumi akacho so atene 632 acho so kokache maami se manage no boforo yin 71 sebi wa maka se bra mame no na wa ma hye ukokura se udane dem ukoye ne dan o ma udem no wa wo kase oba o chese obu obi ayase obi ewu na yekosun ho no bi nya ne yere wo no bi nya ne mpena obi agware ase ayefrase no ahia odofo ho ane ye bone enti ukosa ho yare na se Ajaguraja akase mepewa enye news mame besra wo yoba di huni wo yesia wo hante member sa wo ware dia wo hante sa wo ware so na bi Ajaguraja opakura betwe se mi okun simple na to atwa na Peter Paradise ono ati wono atemdie ehene no na dwi swa etise ayo aketo ani fufuo kase atum epifa ho sa na Peter Paradise na dwi ntie enti na me kache ni pa nyina se Ghana fo munyai asofo sopa mo sopa ye wie so a na maba mo wo problem ye ho na mo de ba mo tie sese nso ye nipa tse mo a mo yi asofo sem risi nchenya ye tse mo a ye didi ye da ye nom wo feelings asofo kra ye kra na eni mo do die ye kra na eni mo do die ye what time mama
se Osofo nya time kan se unya be 1 hour bia wo se Osofo so ko bia se sada no Osofo mishi ti no ko bia but nya wiase for bloggers ye no muntwa so sada kan mo de na jigezi no ko mo tarnish image but unya me shirawa nipa wi to be out na nya me kan se nipa ensesa na dwen se say odi for back to back me mama no se ba no onipa bi a wo hwe me bia me patroti fa emo rice raw one na fa line back opeto so first living room first living room ana do bia wo koda me patro for se guso na declare nyama a wo pe and it to come to pass ebe happy life mane wo na ebe bi doors e di amount onyame sha na fe hwa de yawa da bia na pa e say you started yawa da bia na pampa bo e na e brada nyumene de e no so wo me patro afeti the last week Friday a woman tinu watch night Aisha e patro ti family number is 0543 41 91 60 me patro for number me wo Ablik Mangape William Street over from me me patro hwade uyo bi a otwetwe be ma uyo ba wo don sa wo ma bebre ni sa wo mo okwadwaye a okita brody betim say na tini ebi wo kende ebi won so akokutoa me patro edi usu ache why lesbian ache brama me mo enya me ma won fisa ati bia no afi esa wo de won wate bra enya me ba okase edi for back to back attention TV da was say for now why so das ke be yo je be show say meko ya Gana for Madam Sis, some of them ran a moshe, mu PSC, and actually, attention TV. So, I'm sure my subscribe channel and I'm share videos across all the social media platforms. So, in fact, Emma Mesa, Macra Modasine is Henry.